Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ba usamla Steve Jerwa ubana ka jela Meghalaya ulala ban penyap bit yakinong bishar halor ka subshot jong u ka waini ki jing Yakob ya ka bala tip kum ki India's best dancers ka bala long hapo kari menta uni usamla ulayo ban rung hapo ka top 6 but poison don ka final nakaliang ka seng ka baju pet yakinong shot napo ka jela Meghalaya ya ka bala tip kum ka All Meghalaya Dancers Association lingba presiden uba kitbok thaba uloong ba kani kalong kajing sarong ya kajela baro kawe lingba kajing wanra nam jong samla Steve Jerwa da kabayo bandrung sendon shadow ka top 6 jong kani kajing Yakob habaya keren bat kilat pathai khabor menta kasngi kahnyo tarik unai lor arajar arpusa haslong press club nakaliang presiden jong ka amda ulapen kin mauru kaba penlong ya kina samla khasi bakin ketik bat kende mensim kadai hadin ka jing yui ya kala air kabalawan haki snem ki balalait shadin ha kaba u amit pol u badai nong rwai ulapan ki ya ka jela baro kawe lingba ki jing rwai jong u bat menta ka kenti pat kadai ka sin ka baningkong ba usamla khasi unla ban penki biang ya ka mensim jong ki breu ka jela lingba ki jing shat jong u ha ka bede bat kani ka sap bat ka jing yo jong samla Steve Jerwa ban poi shadu ka final nakaliang presiden jong ka amda ula pentip badang hagini ki khendiat sngi ula da ban pha da ka jing tho sha ka sarkar baru chu menteri rangba Konrad Sangma na ka benta ban kintu ban yarap ban bay pisalem na ka benta u app ubala ban ai ka jing kershan ya u Steve Jerwa lingba ka online voting bat ka badai lingba Sony Live Ay boleh namal ngayon ko yung Steve mo badat sa bayo sa mo boleh kaya nga suka pa ikibahi bahasan kipagbawal sunran ko mga bod bod din ko nga sunran na mamata ukuno nga ikwa ka bod kasapot kibahi bahasan wala ko ikajila Meghalaya tangkat tayo nga kuha ka rin. Kenapa Jackie sedang pun beli kabut? Perabaji membeda dong step kat abaji. Lang sing kat abaji. But sibit ada ekor sebentar. Sibit ada ban. Oh, sibit ada yang buat. Sing saja kat sini boleh. Tapi kan ikat details berapa yang saat lagi ay bak gitu. Ngiring sa IP. Sedang. Ya. Kajalmi kan di bawah di press balikan hari ini. Dia siapa ada keren mungkin ini semua ada burung yang belai. Bah samla mungkin samla Steve juga polisya ini bersebel bah warna burung mereka jalan mereka lagi. Kebah pada kiri dia ini berapa? Kebah tim juga India best dancer top 6. Kayak bawah ini kan kabel kan kasap kalian negara di alam nanti itu boleh dia kasap pun kunjung nanti dia kasihan jadi berapa baik dia kalau kerja sarung ya kerja beliau jungi kalau ke bawah setengah sisa dia iso burung akpor memencuah mau kalau kadin jenjat akpor ba wamit po lapan kiben ya kerja lami Meghalaya jungi berapa baik lai baru kipai kalian kalian win nado ke sarkaru kelaki kalau win nak benda jong samla amit pot ban misu ban aku glay yang samla ru ubah penketik ya kikon samla jong ke beliau ke jongi samla khasi jongi daily ba ka jiwan yuk jat ke jeki jong amit pot ke sami se sibun pat kir don sam kiba bon ha bat mentang ka de kesien ke ba ningkong ke ba usamla kasi ula ban kiwen mak kum nongsha akipor nongsha ni mo nikong na amit por chulong chambang koya mo di bapoy sa level pahe handai mentah di sien ka ba nakaliang ka option ko jupai di nongsha mo nowai ndai garap regimen ba don ni nongsha wala kiwen ban wala poy hakal level ka pahe ka bala itu yang kun way rukram nongsha ba tibet
jong ke jelam ni halia jadi berapa te nak kalian itu ni ikan tu ya ka sarkar makan siapa lo ni bentar hakiri segi tayo hakiri sautarik ngarga pha ya ke jitho suara lai tarik ngarga pha ya ke jitho sau siam hai PS jong siam nak kalian sini nama ba kita tu kat ni ki student mo ki student ba ki brio ba nanu tentang ki ai tip cha Australian jeni yang ba bucket yang subscribe ni ketika Sony Live kadang ni hapan subscribe ke bisa kemudian kata live start dan kenai tika unsubscribe te kita ki pentip segi tengi dan lain segi masih pentip segi ada tu dan mesti pentip segi te hak tu segi ni la tho ada ke tho ni tho ada ke tho ban ada sosial ni la ai ki sosial te hadu mentaru nampak yo ya tip on ya ki ofisa di kontak ini hadu mentar kontak kita ban ga ai ki tho du cari ba el hack mo dan kelan ba el hack du ila kabot dengan di sisi sau siam hak bai dei berkani nama ba kajing ka voting ka ba po jong amit po kape mana ba kibai kape nama ba tadi ka generation ko mentang ki ya di baru apps te kan sistem ki bam nang ki bam tip ban le te ban subscribe ke hukum te dan subscribe ke haman siru bisa te ke ka bangi ni pha ta jing tho sa sau siam sa government kalau ka sarkar ka de sarkar dan nyerapan sponsor lan nak mentang ni apps dan di ka Sony Live kebalong si penai live spark dan pandai kemudian bisa tadi pasandi kemudian di subscribe ke lomba live spark dan pandai di spark di hadu mentang di kimio di top banyak kentu bang sarkar dengan dia kubor sarkar bahkan slow lam yang ketika jingkran ke jongi ba prinsip khialam le si galaman prinsip khialo sibet nama prabaji sibet demian kan dia kepuan di pajak kan subscribe nama mana uti kiba dan kiba yang ne kiba bian kiba bet kila subscribe oh andai kita kiba jenjang par bangi ibu kiba jenjang kiba pentip sini ke kacem jenge kan dia kalau kita parret siapa suka bahkan sponsor lang untuk tajam di apps dia kebai dia berkini ke bentang kebai dia berkini ke bentang kejip pentip yang saya kipai tak nama babun ni kibu kejikili sini ngin lek kumnu ngin ayu hatalu hukum te nak lihat dijungi persya sapi ba manvut ya Steve Jerwa hithab ban download ya new app Sony Live limba ketika Play Store download anda play ya Play Store download itu Sony Live angtu bisa open ini bisa open bisa bentak kafil yang ini bisa wan yang good nang tu enter pin aga kerteng ke jompi phone number hadir ada ban login hadir ada login pin subscribe pin aga kerteng ke hiru batin register lagi atau di apps batin subscribe ada subscribe sibet potra bajini pin search atau ada new apps ya kerteng Steve Jerwa India Dasar dengan sami kadang Steve Jerwa dengan abami bon ini dulu kita understand kadang jong Steve tapi kelak action banyak kadang jong Steve but si John Steve kan dong kabut i but kadang jing bon jadi pada kelak kabut